खुरुमजरी नॉर्थ विंडो मीटिंग ताबीरी पुमनमपु तराम नोक्चरी ngasi imphal da phongkiba maruwa pauche singi manungda maruwa pauche oriba huye lampau amadi naharol thodanggi editor gi ayaba laujaraga pau sida phongkiba maruwa pausing pathokchari ahan bada local news lakte sonaramba Narendra Modi Manipur da pung kharagi khongchata laktuna nakal ani makki IDP sing unakhri Prime Minister dagi miyam taba fangani haina thajanaramba wafam sing khongchat sida taba fangkhidabadagi miyam na pena khidri Matam kayagi mamangdagi Manipur gi miyamna India gi Prime Minister Narendra Modi na Manipur da amuktang laktuna Manipur gi irang asibu losinana bakan na lauduna lakiba adugi mahai oina PM Modi ngasi pung kharagi khongchata Manipur da laktuna 𝗔𝗡𝗖𝗛𝗥 district amadi puwari ga sagonaraba lamdam asigi yelhaumai singi haurafam oriba senglaba laifam len kangla da laktuna miyam da mahaki pukningi wafam thamkhre khongchat asida kumja lising aniga kunga humdoigi me ahumdagi Manipur da thorokliba irang asina maram oiraga relief camp sing da changjafam lauduna leiriba mitai amadi kuki furup ki IDP sing unaduna wari sakhri khongchat aduda mari lenana Prime Minister Narendra Modi na ngasi lupa crore lising amaga chani gi development project sing sangaduna miyam da sinakhre kanglagi senglaba laifam len da pangthokiba miyam gi mifam aduda Prime Minister Narendra Modi na hai ngasi sangariba project sing asina haithoi sing thoiraba naha sing amadi miyam da chawna khudong chaba piragani crore lising ahonga chatruk changna paikhatpa Manipur urban road project amasung lupa crore chonga changna paikhatpa infotech project na lamdam asigi miyambu anauba mayol ama puragani project asina imphal gi lambi thong fagat handuna chawkhatpa lambi da lamdam asi saruk yaba ngamlagani haina phongdokhi India na thamliba Biksit Bharat ki pandam asi Manipur yaudana oithokpa yaroi Manipur chawkhatana Bharat na Biksit Bharat oiba yaroi lamdam asida ching amadi tam animakna khusamnaduna chatminariba apunba Manipur gidamak lepminaba changi Manipur da thokliba thooningdaba irang asina fajakhraba lamdam asibu mingchat thihalli amaga thajaba thamnaduna lamdam asi hanagumna nungsi chanana leiminanaba lamdam ama ohensi haina phongdokhi Prime Minister Modi na makata na phongdokhibada mamangay dagi manadaba mawongda Manipur da ngasi chawkhat lambigi lamjilda khumang thana chengkhalakpa ngamle Manipur da infrastructure semgatnabagi anauba pandub ama hangdokle Manipur gi National Highway atai lambi sing amadi khungang faunaba lambi pumnamak ningthina semgatnanaba thaurang pumnamak paikhatli matam kayagi mamangdagi miyamna anauba Civil Secretariat building ama lehennabagi apamba adu thabakta onthokle State asigi miyoi sing Kolkata amasung Delhi da toina chatpagi matangda palladuna PM na high city ani asida chatpada khudung chanadaba Manipur vawan sare miyamgi damak yaifanabagi damakta lokhatpa khongthang ama oina GST gi matangda PM na lengang na GST gi chang hanthakhiba maramna Manipur miyam da chawna khudung chaba piragani sapon sampu koktei thau firol amadi khongopna chingba nomagi changdraba potlam singi mamal hantharagani Yum sabada changliba cement amadi atai potlam singi mamal su hantharagani Indian National Army na Manipur gi lamai da ahanba oina Bharat ki machu ahongi firal chingkhatkhibani State asigi mathawna faraba miyoi kayana Bharat na ningtam naba hotnabada laukiba thodangbu thawgatki thodang adubu sakhangba oina Andaman Nicobar Island da laiba Mount Harriet maming onthoklaga Mount Manipur gi mingthol pikhi Masi pumnamak mathawna faraba Manipur gi freedom fighters sing adubu ikai khumnanaba gi utpagi mayak laraba khudamni sana khonabagi lamda Manipur na lauriba thodang singbu singtharaduna Narendra Modi na makha tana hai leibak asigi mingchat kayarak purakhraba sana khonabagi lamda thoidok hendokna haithoi singthoiraba state asigi sakhangba oina leibak asigi ahanba National Sport University ama lingkhatkhibani Khelo India scheme amadi Olympic Odium scheme na chingba paiduna Manipur gi sanaroi singbu pukning thogatnanaba thorang sing lokhatli lamdam asidagi hawrakiba polo masana bu chawkhatnaba margin polo complex semgatuna malingi khwaidagi polo statue khanki loinana lamdam asigi Olympian singbu ikai khumnaba utpa Olympian Park amasu semgatli Manipur de ingtappa hanjilaknaba leingakna thorang kaya paikhatli leibak asina Manipur miyamgi damakta lepli relief camp ta leiriba IDP sing mahusagi fibamda hanjilaknaba hotnabada saruk ama oina anauba yum lising taret sare lupa crore lising ahonge package ama laukthokle amadi IDP singi mateng pangnabagi damakta lupa crore chonga kaithokre irang asina soklaba miyoi sing hanagi fibamda hanjilhanba haibasi leingaki khwaidagi maruoiba thodangni
पांदम असी थबक्ता ओंथोकनबा होनबदा नौना सारिबा मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर्स ना मरुओइबा थौदांग लौगनी हाइबगी थाजबा लई हाइना फोंदोखी प्राइम मिनिस्टर की खोंचत अदुबु सरुक याबा लाखिबा मियामनदी हौजिक थोकलिबा इरांग असी लोइसिननबा फ्री मूवमेंट लेहननबा वाफम न चिंगबा पीएम ना फोंदोरकनी खन्ना लाक्लबसु तानिंगबा वाफम फोंदोकलमदबदगी इपेन पेनखिद्री मणिपुर की बीजेपी ने पीएम लाक्लनी मणिपुर इंग तप्पा हंजिलहनगनी हाइखिबा पुंबा अरानबा ओइरमले ओक्रम इबोबी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर लाक्तुना चुरचांदपुर अमदी कंगलादा फोंदोकलंबा वाफमसिंग असिदा मणिपुर मियामना थमलंबा आशा पुंबा काइख्रे मणिपुर की बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी मणिपुर लाक्लगनी थोकलिबा इरांग लोइसिंदुना इंग तप्पा हंजिलगनी हाइखिबा पुंबा असेंगबा मालुरे अदुबु ngasi थाजबा पुंबा मांगले हाइना सीएलपी की लीडर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे वाफम असी बाबूपुरादा लेबा महाकी ऑफिशियल रेसिडेंस पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा फोंदोकलदुना मखाताना हाई प्रोजेक्ट खरा संगाबा अमदी उरे युंग तंबगी दमक प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लाकपदु नते मणिपुर मियामना पामनरिबसी लाइबक थिबा इरांग अदुना लांजेंगदुना लेरिबा आईडीपी सिंग मसागी मयुमदा हंजुलहनबा नेशनल हाईवे द फ्री मूवमेंट लेहनबा मणिपुर की सक्तम काहेलोय हाइबना चिंगबा वाफम पुथोक्तुना इरांग असी लोइसिननबगी दमकता रोड मैप अमा पुथोकलंबदुनी अदुबो प्राइम मिनिस्टर न वाफम सिंग असी अमत पलमदना प्रोजेक्ट खरा संगारंबा असिनदी इरांग असी लोशिनबा ngamloi पीएम मोदी ने संगारंबा प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा कांग्रेस पार्टी ना चार निफु की चांगदा लोशिंदुना थमलंबा याउरी मोदी ने चही 13 लेंगाक पाइरकपा अमदी मणिपुर बीजेपी ने चही 3 लेंगाक पाइरकलगा ngasi खक्ता लोशिंदुना संगारिबसी यामना फई कुमजा लिसिंग अनिगा तरुक्ता उरे उयुंग तमदुना अथुबदा लोशिनगदबनी हाइना होदोखिबा रेलवे प्रोजेक्ट ngasi फावा लोशिनबा ngamdri इंगसो लिसिंग अनिगा कुनगा ngapigani इंगसो लिसिंग अनिगा तरा तरेक की मतमदा चाद्रा हुमद्रा फावा लोशिलमदुना प्रोजेक्ट असी ममिंगतल ओइना मतम लेंदुना लैरिबा असी नुंगाइते ngarang ngahanta paikhatkiba मिजोराम गिदी लोशिनदुना ngasi संगाखरे मणिपुर थोलिबा इरांग असिना लमदम असिगे सेल थुंगी फिबम सोकचिलकलिबा असी येंगदुना प्राइम मिनिस्टर ने यामद्रबदा लुपा करोड़ लिसिंग अमागी ओइरबसु पैकेज लाउथोकलंगदबनी अदुबु थोलिबा इरांग असिना वहलिबा असिदा फिबम सोकचलिबा सेल थुम हेना येंगबिद्रबसु याय हाइबगी मतागुम करिमता पलमदे पंजाब तो थोकिबा इसिंग इचाउगी दमकता खुदकता चतुना लुपा करोड़ लिसिंग अमगा चाट्रुक मतेंग पांखी उत्तराखंडसु करोड़ लिपा लिसिंग अमगा चौंगागी मतेंग पांखी अवाबा तारकलबा मतमदा मतेंग पांगलक्लिबा असिगी दमक याम फै अदुबु मणिपुर थोकलिबा असिदी नेचुरल कैलामिटी नते इरांग असिदा मियोय लिसिंग यांखैगी मथक्ता हौजिकसु रिलीफ कैंपता लैरिबनी मखोयसिंग असिसु करिसु नते हाइना खलबरा हाइना फोंदोखी हंदकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की खोंचत असी मियामना थमलंबा आशा अदुदगी तायोनरे हाइना फोंदोखी नाकल अमरुमदा पाउची मिफम अदुदा सरुक याखिबा लोकसभा की एमपी अंगोमचा बिमोल अकोइजमना फोंदोखिबदा मणिपुर थोकलिबा इरांग असी करी अमता थोकिदबगुम इरांग लई हाइबा फाउबा खंगंदना लोशिलंबा थमलमलिबा असी मणिपुर मियामदा इकाइबा पीबनी मणिपुर मियामना अवाबा मायोकनरिबा असी मसक खंगबिरमदबा हाइबसी मियामदा हेना अवाबा पीबनी पीएम मोदी ने ngasi मणिपुर लाक्लिबसी लेबाक मियामदी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगा मरी लेनना लाकपनी हाइना लौनरी अदुबु महांगना इरांग असिगी मरमदा वहाई अमता फोंदोकलंगदबा असिनादी महाकी खोंचत असी मणिपुर इरांग मरी लेनदे हाइबा ताकले मियाम की अवाबसी कोहननबा होटनरंबगी महुता विकसित भारत मणिपुर सु यावगदबनी स्पोर्ट्स अमदी कल्चर दा मणिपुर इंडिया ना मसक ताकली हाइना हानदगी ngang लैरबा वाहै हंजिन ngang लोशिनख्रे प्राइम मिनिस्टर अमगी खोंचत हाइबसी मतम वाटलिंगै मपुंग फाना प्लान तौदुना चटनरिबनी अदुबु महाकी हंदकी मणिपुर खोंचत असिदी पुंग कुन मरी खक्ता ngairakamda लाउथोकलक्लिबनी टर्म अहुमलक चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबी अमदी लोकसभा की मेंबर अमा ओइरिबा मियोय फावबदा यामना उशितना ngarang numidaang wairam athengbada पीएम लाकपगी चेबाउ थिलाई असिगुम्बा मणिपुर बु थवoi उशितबा मणिपुर की इरांग असि मियामदा खंगंदना लोशिलमललिबा असि लाइबक थीबनी हाइनसु महाकना फोंदोखी पीएम मोदी मणिपुर मतम चाना लाखिदे हाइदुना मरु कोकथोक्तुना यानिंगदबा फोंदोखरी
था कुनगा निपान हेलक्लबा मणिपुर की इरांग असी मतम चाना लोशिननबा लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर लाखिदे ngasi खक्तंग लाक्लिबा महाकी खोंगचत यानिंगदे हाइदुना मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट वाहेंगबम अनन मसा मतोमता मसम लुकोक्तुना यानिंगदबा फोंगदोखरी MPYCC की थौमी सिंगना कांग्रेस भवन द कंगला तमना लाक्तुना थोगलिबा इरांग असिगी मतांगदा अयेकपा पोर्ट्रेट अमा प्राइम मिनिस्टर दा खुदोल तमननबा होटनारखिबदा सेक्यूरिटी सिंगना अथिंगबा थंबदगी चावना मुकनबा थोखरी खोंजंग अदुगी मरी लेनबा MPYCC की प्रेसिडेंट वाहेंगबम अनन फोंगदोकपदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर लाक्लिबा असी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी वारोइशिन अमा पुरकनबा लाक्पा नत्ते तसेंगनमक महांग थोकलिबा इरांग असी वारोइशिन अमा पुरककी खलबदी मणिपुर लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लुचिंगबसिंग सिविल सोसाइटी सिंगी मकोक थोंगबा मियोय यावना कांगलुप फुरुककी खुदिंगमक्की लुचिंगबसिंग उनरंगदबनी प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर लाक्लिबा असिदी मणिपुर की मियाबु तमथीरमन अमदी लमदम असिगी मियाबु नुंगसिना लाक्पा नत्ते इरांग असिना मरम ओइदुना मयुम मकई मैना तुमना चाख्रबा अदुगा हौजिंग तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैम्प सिंगदा चंगजफम लौदुना लैरिबा IDP सिंगी ओइबा अखनबा पैकेज अमता याउदे मसिना अवाब अना तारबा मियामगी करी याइफनबा थौरांग इंडिया लेंगाकना तौखिबगे हाइना फोंदोखि मणिपुर हौखिबा लिसिंग अनिगा कुनगा हुमदोगी मे अहुमदगी हौदुना ngasi fawo chatharagliba irang asina mara leijadraba chamjaraba thawai kaya mangkhre miyamna awaba kaya khangduna leirakliba asi ngasi fawo prime minister na wafam amata fongdoktana leikhibani manipur gi miyamna prime minister gi manipur gi amukta laklabadi khanduna ngaiduna leikhiba adu tha kunga nipan fazin khre thenglabasu thengna prime minister na manipur da lakpa asigi manipur pradesh youth congress ki maikai degi nungaiba fawi adubu prime minister na handak manipur da lakliba asi yamna mawong marin tadaba khongchit amada lakpagumna uribasi tasenga nungaite haina su phongdokhi National News amu pathokchari Work for Amendment Act ki mathakta थारकपा पेटिशन बर्डिक लाक्लिबा था असिगी तरा मंगादा सुप्रीम कोर्ट ना लाउथोकलगनी इंडिया लैंगा की माइकैदगी नौना अमेंडमेंट तौकिबा वर्क फॉर एक्ट 2025 का मरी लेनना थारकखिबा पेटिशन अदु बर्डिक लाक्लिबा था असिगी तरागा मंगा निंगथौकाबा नुमित्ता सुप्रीम कोर्ट दा लाउथोकलगनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ना लुचिंगबा जस्टिस AG Marsha की बेंच महकना नुमित हुमनी चुपना मतम सांगना मैराथन एग्रीमेंट तौनरबा मतुंगदा हौखिबा मे थागी कुनगनी थोइदा रिजर्व तौखिबनी पनबा याबदी केस असिगी मतांगदा पेटिशनर की माइकैदगी सीनियर काउंसिल राजीव धवन अमदी हुजेठा अहमदीना लेपखी अमसुंग सेंटर की माइकैदगी सोलिसिटर जनरल तसर मेहता अमदी सेंटर बु सपोर्ट तौरिबा राजस्थान अमसुंग हरियाणा ना लेंगाकी महुत सिंदुना रंजित कुमार ना लेपखी थासिगी लाक्लिबा तरागा मंगा निंथौकाबा नुमितकी अयुक पुंग तरागा मखाई ताबा मतमदा वर्डिक लाउथोकनबा कोर्टना लिस्ट तौखरे केस असिगी मतांगदे हियरिंग चथरिंगै बेंच की माइकैदगी पार्लियामेंट पास तौखिबा लॉ अदु कॉन्स्टिट्यूशन बु सौगतुना सेमखिबा लॉनी हाइना फोंदोकपगा लोइनना केस असिगी मतांगदा थागललिबा पेटिशन अदु मरिक चुंबा एविडेंस कयागा लोइनना थागलक्त्रबदी केस असिदा पेटिशनर की माइकैदगी पुखलक्लिबा पेटिशन अदु असोनबा ओइगनी मरम अदुना हिरम असिगी मतांगदा मखा ताना खनबगी मथौ तादे हाइना हौखिबा मे थागी कुंदा सुप्रीम कोर्ट पांगथोकिबा हियरिंग फोंदोखिबनी हौखिबा चही लिसिंग अमगा चमापनगा कुनगो हुमदोय अमसुंग लिसिंग अमगा चमापन यांखैगा मरीदा सेमखिबा लॉ असिना वर्क फॉर बोर्ड रजिस्ट्रेशन तौबगी मथौ ताई हाइना पल्ली हाइनासु CJI ना पुथोक्तुना कोर्ट थमखी निशिंग बयाबदी चटलिबा चही असिगी अप्रैल मंगादा इंडिया लैंगा के माइकैदगी वर्क फॉर एक्ट 2025 नोटिस थोकी मसिगी मतुंगदा था असिगी तरा तरेता सुप्रीम कोर्ट की माइकैदगी इंटरिम ऑर्डर अमा थोक्तुना वर्क फॉर काउंसिल अमसुंग वर्क फॉर बोर्ड का मरी लेनेबा अपॉइंटमेंट अमता नौना थोकनबा ऑर्डर थोकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच की माइकैदगी वर्क फॉर वाई यूजर नॉन मुस्लिम अमता वर्क फॉर काउंसिल की नॉमिनेशन तौदनबा अमदी वर्क फॉर मखादा लेबा प्रॉपर्टी अमता लेंगा की माइकैदगी आइडेंटिफाई तौबगी प्रोसेस चथदनबा इंटरिम ऑर्डर थोक्तुना खंगनखिबनी वर्क फॉर एक्ट 2025 की मायोक्ता थागलखिबा पेटिशन अदुगी पेटिशनर ओरिबा कपिल सिवल की माइकैदगी इंडिया लैंगा के माइकैदगी नौना अमेंडमेंट तौखिबा अदु चटनाहनबा तारबदी मियांगे मरक्ता अदुकी मतिक असोक अपन नंगनी इंडिया लैंगा की माइकैदगी वर्क फॉर मरी लेनना
नौना अमेंडमेंट तौखिबा अदु लेबाक असिगी लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल अमदी लीगल ग मरी लेना अमता समनदे इंडिया लेंगा की माइकैदगी पाइखलगलिबा अनोब खोंगथांग असि जुडिशियल प्रोसेस याउदबा वकफबु खुदुम चननबा चथरखिबा अखन्नबा थौरांग अमनी पेटिशनर की माइकैदगी पुखलगलिबा पिटिशन असि सिस्टमेटिक नाइना सेंट्रल गवर्नमेंट ना वकफ लेदा लेरिबा लंथुम असि खुदुम चननबा अखन्नबा सेंबा खुजिल थौरांग अमनी हाइनसु फोंदोखि बोट चोर हाइना कैंपेन चथरिबा राहुल गांधी ने मरी लेनबा प्रमाण अमत पीबा ngамदना लेरी भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट अमदी यूनियन मिनिस्टर सु ओइखिबा जेपी नड्डा न कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबा राहुल गांधी ने बीजेपी अमदी ईसीआई की मथक्ता मराल सीदुना बोट चोर हाइना कैंपेन चथरिबा असि यानिंगदे ईसीआई की माइकैदगी कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी अमदी ईसीआई की मथक्ता मिखल की मतमदा बोट हुरानबगी थवोंग चथै हाइना कैंपेन चथरिबा असigi मरिक चुंबा प्रमाण पियु हाइना खंगनख्रबसु ngasi फाउबा राहुल गांधी अमदी कांग्रेस पार्टी की माइकैदगी पीबा ngамदना लेरी हाइना जेपी नड्डा न कांग्रेस पार्टी बु यानिंगदबा फोंदोखरि बिहार की पटना दा पांगथोकपा पब्लिक मीटिंग अमदा जेडी नड्डा न मखा तारदुना महाकना हाई लेबाक असदा इलेक्टोरल रोल ग मरी लेनना तांकक कयादा अमुक हन्ना रिविजन प्रोसेस पाइखटपगी थवोंग चथबा लेख्रे ngasi leibak asida ECI na paikhatliba electoral roll ga mari leinaba electoral revision asi ahan ba khongthang amanate ECI na paikhatliba electoral revision asigi mayokta Congress party gi maikai dagi yaning da ba phongdokpaga loinana leibak asiga pangthokiba mikhal singda sizina khiba EVM asi ECI amadi BJP na aran ahui chathaki haina maral siriba asi bhapna sajinba miyambu lana lamjingna ba Congress party na chathaba thawong ni haina su mahakna makhata na phongdokhi लेबाक असिदा इलेक्टोरल रोल ग मरी लेनना SIR पांगथोकपगी अथॉरिटी ECI ना नतना लेते लेबाक असिदा इलेक्टोरल रोल ग मरी लेनना करंबा मतमदा अमदी मतौ करमना स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पांगथोकनी हाइबा अदु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लेपकदबनी हिरम असिगी मतंगदा अतोपा अथॉरिटी अमतना SIR पांगथोकपगी हक लेते हाइना ECI ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा फोंदोरख्रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की माइकैदगी इलेक्टोरल रोल ग मरी लेनना रिविजनल एक्सरसाइज पांगथोकपा हाइबसी मतंग मतंगी मतुंगिना खेनबा लेगनी ECI ना पाइखलिबा इलेक्टोरल रोल ग मरी लेनबा खोंगथांग सिंग असि लेबाक असिगी लेरिबा जुडिशियरी सिस्टम की वांग मदनी हाइना फोंदोखरे लेबाक असिगी लेरिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 की प्रोविंसन अमदी registration of electoral rule 1961 na ECI da electoral rule ga mari leinaba revisional process paikhatpagi mathau taba hak khudimak ECI da piri haira su makha tarakli International news amuk pathokchari Myanmar gi Rakhine state junta lanmina hokhiba irai numiki numidang da air strike chathabada miyoi taraga mapan laikhidre miyoi kungani thoi henbana aso apan nangankhri Myanmar gi nongchuk thambada laiba Rakhine state hokhiba irai numiki numidang junta lanmina air strike chathabada inkhalakliba mahi mashing tamliba mahiroi taraga mapan laikhidre miyoi kungani thoi henbana aso apan nangankhri hairi Myanmar junta lanmina chathakiba air strike adu Rakhine state laiba private high school anida atamnana attack chathakibani haina junta lami gi mayukta lan hauriba khulai paiba armed group Arkan army na junta lami gi mathakta maral shirakli thaudo adugi matangda UNICEF ki maikaidagi junta lanmina mahishang anida atamnana attack chathaduna maral laijadraba mahiroi kaya hatkhiba amadi kaya amana asu apan nanghankhiba thaudo adu condemn tawbaga loinana attack aduna maram aduna awana taraba imung manunga thengna horiba awabada saruk yari haina phongdorakli Arkan army ki maikaidagi air strike adu Rakhine state ki manung chanbada laiba kiyokta saharda laiba private school anida atamnana target thamduna haukiba irai numiki pung taragani thoi rom taba matamda chathakibani air strike adu da laikhidraba mahairoi sing adu numidangi matam oibana tumna hipna ringai matamda chathakibani
Junta lamina chathaki air strike adu da laikhidraba mahaitam liba mahairoi amadi asok apan nangkraba mahairoi sing adu masagi chahi taraga manga dagina taraga kunga mathoi fawbagi manungda oigani laikhidraba mahairoi amadi makhoigi laihoriba imung manunga thengnariba awabada saruk yari haina Arakan Army ge maikai dagi su nungaitaba phongdorakli Panba yabadi haukiba chahi amarongi mamangdagi hauduna Myanmar junta lanmi amasung Arakan Army anigi marakta akanba mawongda khut thoknabagi thodok kaya tatana thokli khut thoknabagi thodok sing asi Myanmar gi tongan ba region sing asibu nakal anigi maikai dagi makhoina makhada thamnanabagi pandamda khut thoknabani haukiba chahi lising aniga kunga mathoida Aung San Suu Kyi na luchingba laingak adubu Myanmar military na ku tawduna military gi laingak thamkraba matungda ngasi fawba military laingak amasung makhoibu yaningdaba khulai paiba tongan ba armed group singi marakta khothoknabagi thodok kaya leptana thokli local media report amagi matung inna haukiba irai numiki nimidangda Myanmar junta lanmina chathakiba air strike adu 400 pound lumba bomb sing thadaduna attack chathakibani Myanmar junta lanmina mara lejadraba inkalakliba mahitamliba mahairoi amadi lairaba imung kaya miyoi singda nomagi leptana attack chathaduna mishimina kaya thokli Myanmar da thokliba tongan ba hingsa gi thodok wathok sing asigi matangda kupna I paw loduna mathau taba thabak thoram sing paikhatnaba hotnabada internet amasung phone service ta leiriba khudong chadaba kaya asina maram aduna awaba kaya mayoknari haina su UNICEF ki maikai dagi su nungaitaba phongdorakli Masing yamlaba miyoi kayana saruk yaduna London da Islam gi mayokta khongjang changsinkhre United Kingdom gi capital London da miyoi kayana saruk yaduna anti immigration gi mayokta khongjang changsinkhre Immigration amasung anti Islam activist Tommy Robinson na sinduna London street ta miyoi kayana saruk yaduna pangthokiba khongjang aduda England amasung Great Britain gi firal paiduna khongjang changsinkhi Miyoi lishing tara henbana saruk yaduna pangthokiba anti Islam khongjang adu London City da cheliba Tural Thames South Bend dagi hauduna Britain gi Parliament leiriba West Manchester tamna chatki khongjang loi sinna Great Britain amasung British ki leiriba flag sing paibada natana United States of America amasung Israel gi firal paiki masida natana khongjang loi singna Donald Trump ki Make America Great Again haiba tupi upayauki khongjang loi singna Prime Minister Keir Starmer mayokta slogan kaya lawbaga loinana khutta send them back haiba placard kaya supaidna khongjang adu changsinki khongjang adu saruk yaba Sanda Mitchell kauba khongjang loi amana phongdokhibada leibak aduda illegal immigration thingbagi khongthang lengaki maikai dagi khudakta paikhatkadabani leibak asibu hanagum matawgumna ingtappa nungaiba yaifaba amadi ngakpigani leibak asigi leiriba miyamna pumnamakki apambani haina su phongdokhi leibak asida aingi wangmada changshilakliba illegal immigrants singna social amadi economic structure da akaiba kaya thokalle haina su phongdorakli ngasi Islam gi mayokta changchinkhiba khongjang adu pamdaba thodok wathok thoktenabagi damakta London Metropolitan Police personnel lising amaga chatruk henbana mathau tauba Jackson tharang lokhatuna pamdaba thodok wathok thokhiba leite Nepal da thamlamba curfew handokre Sushila Karkibuna interim government prime minister oina wasak lokre luchingba kayana harau nungaiba phongdoknarakli Nepal da hanagi prime minister KP Sharma Oli na social media da thingjilubagi damak Nepal gi Gen-Z kangbu na hawrakiba iho adubu lakshinanabagi damak Nepal lainganga thamjilamba curfew ngasi handokre hanagi prime minister KP Sharma Oli bu Gen-Z na namduna resign tohankraba matungda interim government ki damakta hanagi Nepal Chief Justice Sushila Karkib'u ahanba nupi prime minister oina wasak laukraba matung curfew lokthokpagi warep asi laukhibani amadi Kathmandu tampakta thamlamba athingba pumbasu lokthokre hairi Haujik Nepal da mahosagi punsida tapna hanjilakli Sushila Karkib'u Nepal gi President Ramchandra Paudel na haukiba irai numitta President Office ta Prime Minister oina wasak laukhi Nauna Prime Minister oina wasak lauraba Sushila Karkida President Ramchandra Paudel na nungaiba amadi harauba phongdokladuna anauba laingak amagidamak tha taruki matungda election pangthoklagani hairi President Paudel na Nepal gi Parliament dissolve tawkhibaga loinana
2026 की मार्च की मिफम पांगथोकलगनी हाइनसु लाउथोखी नौना प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रबा सुशीला कार्कीबु तोंगान तोंगान बलाइबा की लुचिंग बसिंगना हराव नुंगाइबा फोंगोकपा फोंदोखरबा मतुंगदा सुशीला कार्कीदा महाकी विश पीरादुना नेपालबु हानगी फिबमदा अमुक हंजिलक्तुना इंगतप्पा अमदी डेमोक्रेसीदा मसक हंजिलक्नबा होटनाबदा सुशीला कार्कीना अचौबा थौदांग लौरकनी हाइबगी थाजबा फोंदोरकली निंगसिंगबा याबदी सुशीला कार्की नेपाल की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ओइना लेरमलबा मतुंग इंगसोक लिसिंग अनिगा तरागा तरुकता नेपाल की इहान हानबा नुपी चीफ जस्टिस ओइना वासक लौखिबनी महाकी पॉलिटिकल अमदी खुनाई सेमदोकनबगीदमक्ता पीखिबा वायल कया सिंथाबा यारिबनी महापु नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ओइना हापनबगीदमक मतम अदुगी प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीना लुचिंगबा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिलना रिकमेंडेशन पीखी चाही मापन की मतुंगदा पीके शर्मा ओलीना रिजाइन तौखिबदगी ओलीना हाना पाइरंबा प्राइम मिनिस्टर की फम सुशीला कार्कीना अमुक पाइखिबनी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्चरिबा नुंगथिलगी पाव पाथोक्चबा मतांग असिदा लोशिंजरे मियेंग ताबिखिबा पुमनमपु अमुकसु हना खुरुमजरी। Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changdana, Specialty Kunhen Badana lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hogikti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabataki Lying Patapti Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to birau. Welcome to Uttaranchal.